Ka ACKI senki namo ka business startup waso pausan sngi ka wada kerchan poisa da wailat Miki Shella MLA ka tujuai constituency da wai paj ba ya ka negasngi ha ka yalang wada penman ha Thomas John Sinat College juai hei wagi kenro kelot wada chajit wa yo ACKI da MK kamwan rupangun u program coordinator u elat Miki shooting hawe ye kelam ya Ahmad Ongu itmu gani ke ACKI to yo pen psia hei thit I perkhat ki wawan chimbenta wakamon usdang gi yeki hadin ipure puthi we usdang le de start I chempang om dukat wayo poisa sedang wat ye kawan ka kam cho lengba gani ke ACKI da angnut ki wa mendadep cha sikai nei ni uman gi waya khamat ha ke imlang sa lang kam gite ki wa senki we eki he jo ipor om du chania hikre sarkar u General Manager District Commerce and Industry Center West Giant Hill District upitoy hawapan sngau ya skim PMEGP da ongu wagi wasenki ye gi yo irap na kachnat kre kam yong o dewe nang munau le ye ikhu wa bonsin hi ki wan ye le hawa mut sedang ki empaj beni bahagi ya yaw ka hat he thaw mut ki ini ikhu mi ito wa haki skor ki college ki khenro khlot yo asikai ki he ya to we ni kamte lengbai wan rau MLA ya kani ke ACKI yuluti wo wirap ka chibon yaki u Deputy Commissioner ka West Giant Hill District u Garot LSN Dait hawa pachat yumut ongo kamgi wasenki to usngau tho chwa ya ide u chania ha ide u kre chitom we yai cha we kamwa kani ke ACKI wa supausan sngi to yo ya luti kamte kam upun pli chu khanang wa kawan ka kam wajin uman I wapan mentoy u CEO ka Jowai Cooperative Urban Bank UAM Muksor hawa kelam depan sngau ye rukom krek kam gani ka bang we khanau le ye kilat ya rap ye u yo kam karam nei benta ki wakwa u senki wa khian lani I wa he nei liang u kwangsan u wailat Miki Shella da ongu wai wan ra yong u kam gani ke ACKI to wakwa u le yi re yi I warap pher nei benta ki khon khanro khlon mto u yuluti be ki du he ki sarkar Naite ibu thong yong u to wa yarap arlak tangkai ya u lani ka wajob ha ka yakop chna business plan we gani ke ACKI le to chibenta open chlur khnang wa ki wa chimbenta u chimkhia gi hei jo ipor ongu kam wa gani to ka partha yakom da banjor u hajrong kam u chimkhia we wo le yi re yi warap pher khnang wa gi bru pai khmat gi khana haro u wa gani to isdang we la da manjob lengba I chimkhia gi khanna yi upten biang yaka Hagani gesngi de emlang le ki MDC ke JHADC kentup ya upas mundakar ulakon dakar usaran paswet u Bright Star Charmang u Otto Mewat Lamin u principal ka Thomas John Sinat College juai u kileng do wa kiwi kami ke jingi krek lang uji begi pam to pha ne ba to pha bi mut yi kon gyo bi kam le ji begi pa peli pin ne gesngi de wan itu program yi kai di pikon yi ki ma yi kai di pin ne yi de yok du le ne ba le to nang mana kam te kini kon gyong pi le UM ge awan pi ya wat ka bei le chim khia go han pi ya bai prakhat go yi lai hi kai yo le me mai lai lu ki ở chai tai ne tani te daw phut khnang pi ni nga kam na liang yong nga ukur pa ye pi da sia ba nam to dukat yu kwa yu dukat ki kon yong pi UM ti ni pi da kam gi bei pa ne ba kam encourage ki na the boss ko kam ong new kulivi yiki hikai gi yiki le gi yiki da mut pi da we jing mut lang pi ne ba experience yong pi da kam go kaum ngai ni bo yong ki kon pe nga ko as dang ite da ong te kon ga te tam hoi ga se ne ba da yo I ko la yaw man yas ni ga tem rap la yaw ne kam bi te gi benta gi experience kaum ni te le mut chi benta ile bon gi ki program kat ni bathan da yo isu kita gi coaching center sudu kita gi training program pun bah tang ile pon man ko yang ngai le wo mau sedang gi program ni ba ile kani kwa ga pon man ura difference ura pair ni kai ile wo boy nang ye kram nang kong ye plan ngau ma ila nang boy gi price money mem boy gi ga imo nang sang ma ila tumbo bau sedang kong iche pon man ka akan training ne tengah amal yo bima ela de balik di training kan ni pun sandi tanggo kamu principal yang Thomas Jun ni yo idang stang yo ma hanya hari kenyataan kau chong yo tang hadin kan nang ni kesni kami mau mati nang thang nang lu tenete daw men kwa gani program le uman go kante UN out go kante
Tayo ipon ang ganito ang startup program. Teletok safety ko one ko perkat ya kata kam ki kam khat ba nang kong ki perkat ki yu yo mai ni ki pa chwa ki jing mentoy. Tene te da ma kwa abu ri ka thong ko wa ka di ka thong poisa ko arlak. Paisa tu bakla yo bikat tu wan yo pi ro arlak ne. Kwa pon che. Henry kani ka arlak ko kam ngin ni to man ko kani nga kwa ka pon man kam kerja competition ni ba de khnang yo perkat pi na ba yung comfort zone yung pi. Mem ko am tu one minute program na program step poi bi hayung chilo na panang. Why ko mobile phone, pai di Facebook, pai di Instagram. Mem ko ngano poi bi ni nga ko apa ti ni kai itu. De kami itu bisa kam ti chwa. Kwa ho thu bi, kwa pandang yang bi, upar khat bi. Utam pia ni jabe ni yung pi. Lagan man ngam te panai ni ba I ni competitive war. Hak perthai man competitive ba. Tene te daw la man pi la perkat pi something different, extra. Memo notice pi, memo pai pi. Tene te daw ni daw mi. Wa to wa the boy ye ni kam ka competition ko daw kaun bon ki benta na do ka attendance ki yong pi. Ka attendance ki yong pi ko kaun dem te kam ni daw man de ki wi kai pi at the end of the day daw present pi business plan ki yong pi. Ko wa waro chkat tu bi training laki le ni dunai. Ki A training certificate. Henry ito gitu kan certificate A training ko pi dapat present pi ya ka business plan dia pi. Ko da uko program coordinator yang ide pensnya undi. Ganiga business plan dia pi dem te ko mesti manggawi dem te ledam job pi hedi de. Ganiga business plan ura pi. Leni dem te dapat tai pi di jinduna ni business plan yang pi. Lada pi sete depian. Lada pi sete sampai dan jadi orang di business plan yang pi, lalu MP tang nak jadi terang nak pi, kata jadi terang orang nepok mesin yang pi waktu ulek ni, kamu dah wai kalau ti pi ni bang membrai dekat program, kamu na general manager ni dong, wah nak PMEGP dah put deploy biar ya pi, rengkat di bank. Tetapi enggak opportunity, ni bang elak ngapor sedang memperkat yang ni, langak orang ni bang elak memkuau you, ni bang penru pawut pinai miyo. Cisendon, tanah ada en of the day ngakwa anli sotang uwi na perdi yang pi wato wow to one successful at least we let them ye ro na pi tengah senyawa de tiga opportunity arlak tengkakan resip money ko sedang picam ke baisen plus wagap scheme daga PMEGP ko ala kabyang ga ne ba la nong job te penyo da byang ba business plan plus ko atasan lako ye ski uhim ke loan naga PMEGP mas nyawa mut ka geluti doai ko tersak sahapi chong api ta ba mala de du de job te kurut ki ko bisa ki ba mro structure lan ti mo katen chong ba hapi te sai dia nem le kwa ore pun drong henry kwa ban kwa pun snyao pi wa kenmo nga kwa khanai pi ni khajak wa to kinong hado katte ngarang man wa cha mai we hado katte dang bun be ko phone nga chuông tôi là phần dọ tôi là phần xạ admission yo con hay tu tôi là phần xạ admission yo for you hay tu nei bha kwa phần ai pi hado so hajar stam kinong apply ya ni course hado so hajar stam kat le is kan sia elan itu so hajar plus te perkat pi kin ru phaw nak sedang kan mu di le phaw ngam boy tang le phaw boy me mo ban ti te dem ni te na le phaw te pengkuin ru phaw ne ba yo we pi ke space lan ne man sutong ngapan ma bo na kitu ki wa MJ select kum tang wa kwa ale wa sure ki wa to ukut ke dukat kadi ni ba de yo ke response yang ikna ro yang bi kani man to continuous process katu yang thu agala tang wa katele kamu om kini go he go klam ni chong go happy mulada kamu om mo ka first impression is the last impression ka jing sedang kawan wala da ni man successful go wat nga la dang ye chu dang yo man sem chu ulai li tho li wat ne ba kam man katte mem le e gani de won ga scheme ko da perlu da personally perlu da gani to lang ba won ga scheme te unity la da yo ga pi crech tom pi dan ni yo gani program man successful go katte to o chong ba ki yong pi te la man successful go te den ne te unity yo ye ga on continue le ni ye ga ra khmat ga government le ko ong pai
Yusuf ka jingya cimbenta yang dikena translate ki senya ba provide nga special fund ko yo orang ga ni program from another portion